आज ହେଉଛି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା। ସବୁଥର ପରି ଏ ବର୍ଷ ଧାମନଗରର କୋଳେଇପଦା ନେତାଜୀ ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ 10ମ ବାର୍ଷିକ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ନେତାଜୀ ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ग्रामर समस्त युवक व युवती एवं समस्त ग्रामवासी छोट पिला समस्त उपस्थित रही भक्तिर सहित प्रभु गणेशଙ୍କ पाखरे नारिकेल भांगिबा सहित पुष्पांजलि प्रदान करथिले। छोट पिलामानंकर पाठपढ़ा आरंभ करने खड़ी छुआ कार्यक्रम होइतिला।